Mala zemlja u srcu Europe postala je svjetski gigant u proizvodnji automobila. Slovačka sa svega 5,4 milijuna stanovnika proizvodi skoro milion automobila godišnje, više po glavi stanovnika nego bilo koja druga država na svetu. U fabrici Kia u Žilini jedan automobil silazi sa trake svake minute. 690 robota i hiljade radnika godišnje proizvedu do 350 tisuća vozila. Veliki proizvođači poput Volkswagena, Stellantisa i Jaguar Land Rovera već su prisutni, a Volvo otvara fabriku električnih automobila 2027. razlog. Niže plate nego u zapadnoj Europi, ali visoka produktivnost i jaka industrijska tradicija. Stručnjaci kažu da su troškovi rada i dalje oko 60% zapadnoevropskih uz konkurentnu efikasnost. Slovačka ima i snažnu mrežu dobavljača. Više od 360 kompanija radi za autoindustriju. Država nudi poreske olakšice jer koristi su ogromne niža nezaposlenost, jača ekonomija i stabilna izvozna baza. Danas je automobilska industrija kičma slovačke ekonomije. I razlog zašto je ova mala zemlja postala automobilska supersila.